perjuangan mimi bapa ngerawat tiang uleng dibasang kanti tiang menek bajang ulian iya sangat sayang kanyal suba pasti rasa yang sing tai mekangan Sumane bajang beli tekemai nyuang tiang kasih sayang di umahi bajang dini beli harus nyaman inget pebesen ramang tiang iya tu sing meki diang piana lan barengnya Stung tiang lah sekaya pedidi tu sing lah karengan kangen beli Bangti yang sebatak berpayas ne penting inget ken tugas Tiang berpayas buat beli yang tiang jegek buat beli Terusan ceritanya Yesus lo. Yes, itu galasannya becik puniki, iraga jadi ngelaksanayang upacara pepadikan. Saking keluarga lanang, jadi nunas anak istri saking keluarga istri. Tijang jadi kawiten anduk Om Swastiastu. Om Swastiastu. Biasane ka pertama, titiang nunas mangda keluarga istri punika ngaweden acara sane becik puniki. Nggih, dinane sami sane wayang titiang pinaka klian ring riki wantah boleh warga titiang jadi ngelaksanayang upacara pawiwahan. Ken piana Bapak. Sedurung titiang persida matur, lugrayang titiang nunas mangda ledang wengi. Ngampurayang manawi wenten kirang langkung titiang antuk keluarga nyangre pengrauh kadi makin. Yesus semua anu balasan yang si paling titiang sadurung titiang latur ring untang bebausan lugrayang titiang anurang pangasungkara majang ring ida sang paramukawi dogi ida asungwara nugraha ngiceni kerayuan sarang sami. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Semua orang titiang majang ring ida dane sarang sami ring rahina sane becik puniki anak alit yang sane bawas katika ring keluarga bapak anak alit titiang jadi masadok ring kriasta asrama utawi lakar melaksanakan pawiwahan sarang anak alit bapak sane bawas titiang ini wadah punika sane jadi aturan titiang dan atur biuning saking bapak wetene tresnain punika anak alit titiang memanah pacang dicapang ke Grayasta asrama. Titiang nunas penglingsir tiki ngicenin panugrahan utawi pemargi sane antar pemangda anak alit makakelih presida menemu alaki rabi. Titiang ngelungsuran pikayunan penglingsir mangda ledang ugi ninggihin pinunas titiang matemuang anak alit makakalih. Ini kewakilannya titiang dulu pisan pratiaksa pendidikan anak alit. Titiang merasa nekat patus pancang nyogok utawi ngedetang
api tresnaan anak alit. Sani makin titiang tunas galah aja bos. Titiang jadi metaken sarengipun mangda riki ring ajeng kaksa siang sareng sami. Dek. Jadi ini ada pengliksir uli petang batu. Mapi kasta lakar ngide anaknya buka jening lakar pada mono ajak alit didani sane muaska dia. Apangga presiden jening ajak dadua mademu alaki rabi bapak dolen bani ngisinin utawi tusing ngisinin pikatan pengliksir uli petang. Oke, piana alit yang ketika dadas bapak menekan. Dadas betul. Ada kena jening lakar anten. Ada bapak. Yan ada kena jening lakar anten. Apa ulian tresna, apa ulian paksa? Yang udah tresna bapak. Ini pengliksir sani wangian titiar. Diwau sami sampun mirah sayang pesaut anaknya alit. Wantah jati pada tresna asa asih maka alit. Tur sampun kebuktian iriki sarang sami. Inggih nawagan yang matur semua pisan riantukan sampun kedagingin pinunas yang mantuka ring anake alit iriki. Sane mangkin yening kepatetan saha keluarga titiang pacang lanturan matur indik pengambilan anake alit saha pidabdab titiang pacang laksanayang pekala-kalaan miwah widiana pin telung dina. Dumugi para semeton lan keluarga sami bahagia lan anak alit kekalih langgeng diukesan. Nggih pengliksir sane wangian titiang riantukan bebaosan sampun bersidok ukut hiwaus titiang sane ngungkap bebaosan sane mangkin titiang sane nyindap antuk muncara paramo santi. Om Santi 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 Om. Api sana.